Murakoze cyane turabashimye kuba mwongeye kudutega amatwi ni Oxygene muri kumwe kuri Top Kivu. Hari benshi mwongeye kutubaza ati se ko M23 yatinze kuva 2022 tariki 13 ibohora Bunagana kugeza n'ubu ngubu dore mu kwezi kwa gatandatu bimaze imyaka 3, ariko kukitihuse nk'ukuntu byagenze muri AFDL amezi 7 yari imaze kugera i Kinshasa. RCD mu mwaka umwe yarigeze hagati mu gihugu hafi ahubwo kugira ngo ugere Kinshasa. Ati CNDP ntago byatinze kuba yarageze i Goma. M23 mbere nayo hituye kugeza i Goma. Kuki M23 y'ubu ngubu mu rugamba rwo kubohora yatinze kugira ngo ni benshi mwatubajije icyo kibazo ndike mbasobanurire mu bushakashatsi twakoze, kuko mu batanzi ndi umushakashatsi mu byerekeranye na geopolitique, nkaba nduna musesenguzi mu byerekeranye na bya defense sécurité n'ububanyi n'amahanga. Tukaba tuanaliza amakonflit atandukanye hirya no hino, yaba muri Afrika, yaba ku rwego rw'umugabane w'Iburayi n'ahandi, kumva intandaro z'amakonflit n'ukuntu zigenda zikura n'uburyo zishoboka gukemukamo. Ibyo byose turabianaliza tukabisobanurira n'abantu kugira ngo babyumve mu mizi yabyo hasi. Alors muri make urugamba rwa AFDL rwarihuse cyane, ariko hari ibibazo byinshi icyo bita des causes profondes byasize inyuma bidakemutse, kuko iburasirazuba bwa Kongo ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro zatangiye kuva za 60. Abazi za Simba Mulelemayi, abazi amagroupe yaje kuvuka nyuma nka za Magrivi, groupe zabaye za 90 bita Bangirima. Noneho haza kuba explosion ikomeye cyane igihe XFR n'interahamwe baje mu karere k'iburasirazuba bwa Kongo. Aho niho habaye explosion y'indi mitwe minini cyane, haza kuzamo za Pareko n'izindi zaje zivuka nyuma, ngira ngo tuzabona umwanya wo gusobanura ayo magroupe ukuntu yagiye abyara zimwe zibyara izindi. Ntabwo ariyo objectif, ngo nsobanure urugamba ukuntu rwagiye rugenda rwa M23 naho bageze ubu ngubu, n'impamvu bamwe bumva ko batinze. Alors que ntabwo batinze, ni processus, hari processus yabiteye. Kuva rero twihuse mu bihumbi 2000 niho abari XFR n'interahamwe kuva aho babereye umutwe witwa ALIR, niho baje guhinduka umutwe wa FDLR mu bihumbi 2000. Kuba FDLR rero kuva mu bihumbi 2000 kugeza mu bihumbi 2020 pendant 20 ans bagiye biremwemo ibindi bice. Hari abantu benshi bumva ngo FDLR bakumva ngo ni umutwe umwe. Oya, mu FDLR yabayemo imitwe myinshi muri iyo myaka 20 hagati ya 2000 na 2020. Umutwe wa mbere waje kwirema witwa FDLR Foka. Iyi FDLR Foka rero yadeployinze muri territoire ya Masisi, yabaye muri Walikale, iba muri Rucuru presque yose, iba muri Nyiragongo, ijya muri Sud Kivu, iba hariya za Mwenga, za Shabunda, hariya muri Kalehe, muri territoire ya Kabare, muri Walungu na za Fizi. Uyu niwe twavuga nko wari umutwe munini cyane wa FDLR. Iyi rero haje kubamo na FDLR bita RUD, yayoborwaga n'uwitwa Musare. Yari ifite headquarter yitwa Mashuta, ni hariya muri Rubero, ariko ikaba yari ifite na deployment zindi zari muri Walikale, ariko hariya muri Rubero Sud niho FDLR RUD yabaye cyane, hariya za Luofu, za Kasiki, za Mbwavinywa, za Rusamambo, za Kateku, abahazi aho niho RUD yabaye cyane. Alors haza kuboneka indi bita FDLR Mandevu. Imandevu niyo yabaye cyane hariya muri Masisi, za Bwiza hitwa kwa Simoni. Haza kuvamo indi FDLR bita Soki,
iyi FDLR Soki yo ibikorwa byayo yabikoreye cyane cyane hari muri groupement ya Binza, ngo Binza uvuye ara za Kiwanja ujya inzira ya za Nyamirima, uwo muhanda wose kugenda za Kisharu za Gatwiguru hariya ni FDLR Soki yari hari muri Bukoma n'igice cya Busanza. Alors haza kuza va mu ndi mutwe witwa FDLR RDI. Iyi RDI iyo yakoreye cyane cyane hari muri park ya Virunga, hariya za Mayamoto, hariya yitwa za Kazaroho. Iyi RDI niyo yari hari cyane, ariko hari bavanze ugasanga foka iri hano nabo baraha, ariko niho deployment cyane cyane yabo yari iri. Hari FDLR bita MPA Governor. Iyi MPA Governor iyo yakoreye cyane hariya muri groupement ya Busanza, ikorera muri Bukoma, ikorera muri groupement ya Bweza, no muri rimwe na rimwe bazaga gutera ibitero hariya muri muri groupement ya Rugari. Abangaba MPA Governor nibo bagiye gukora n'ibitero byakozwe hariya muri Kinigi mu Rwanda. Donc urumva ko wari umutwe uri très organisé, ariko wari ufitanye link cyane cyane na bariya ba FDLR ya Rudi. Alors hari rero umutwe uzwi cyane wa FDLR bita CRAP. Iyi CRAP yagize ibirindiro byinshi cyane hariya mu park ya Virunga, normal mu kirunga cya Nyamuragira no mu kirunga cya Nyiragongo, iza kuba na hariya muri Nyiragongo comme territoire, hariya hitwa za Rugari, iza kugira indi unit zabaga Ibwito cyane cyane hitwa Kwiharama, hitwa za Kinyabwitsi, ahitwa Ihura, ahitwa muri Kiringa, ahitwa za Rusinga, Ibambo, Gihondo, ahitwa za Nyabiteja. Hedikota yabo cyane cyane yabaye igihe kirekire hitwa za Kirama, ni ya quelques kilomètres uvuye ahitwa Ibambo. Iza kugira indi hedikota hitwa Kinyamuyaga. Kinyamuyaga bazi za Birundure, Mirangi, ni nyuma yaho muri side ireba intuza hariya za Rwindi. Alors babaye muri Masisi hitwa za Mumo, no muri Warikale niho iyi CRAP yagira ibikorwa byayo byinshi cyane. Alors haza kuzamo rero se intuza FDLR Foka muri 2016 iza gutandukana, ivamo undi mutwe witwa CNRD. Iyi CNRD nayo igice kimwe cyasigaye muri Masisi, ikindi kijya muri Kare hariya za Numbi, abandi bajya muri Walungu. Alors muri yo 2017 niho haje kuvuka umutwe wa RNC, Rwanda National Congress, uza kugira dikota zayo hariya za Minembwe itwa za Bijombo muri Uvira. Alors baza kure mu ndi mutwe tena uvuye muri dissidence MRCD, yari ufite branche militaire bita FNL, wakoreye cyane ara muri Sud Kivu, yagize n'ibitero byinshi cyane hariya muri Nyungwe, ngira ngo bizwi cyane n'aba Sankara ainsi de suite. Donc alors ibi bikundi ko ari 10 byari bishyigikiwe n'ibindi bikundi bitatu, nabyo byari nka mouvement ziri politico militaire, ariko cyane cyane bibi yakoreye cyane muri diaspora, hitwa CNL Intwari, hari hitwa PDR Humure, hari Fronader. Izi zari mouvement bita de mouvement politico militaire ya diaspora rwandaise, ariko basapotinga d'une façon d'une autre amwe muri aya magroupe ya gisirikari twavuze. Ibi byose rero byakoreye mu burasirazuba bwa Congo. Donc ko mwabyumvise ni muri province ya Nord Kivu, muri Sud Kivu, bamwe bageze muri Maniema, abandi bagera ahubwo no muri Tanganyika, kuko hari FDLR za Foka n'abandi bageze ara muri za Kabalo. Donc urumva kagace kose, ahubwo ubu ngubu hari abandi bageze Ituri. Urumva ko akwa gace kose k'ibirasirazuba kabayemo iyi mitwe yitwaje intwaro étranger, tuje kongeraho ADF nalu y'Abagande, hongeyeho za FNL z'Abarundi, za ntuza za Red Tabara. Donc hari imitwe myinshi y'amahanga ari mu kariya karere
kandi tutibagiwe ko hagiye haba imitwe lokale nayo yagiye ikura buri munsi. Alors AFDEL juste iyo yagiranye urugamba cyane cyane n'abasirikare ba faze ba Mobutu, ariko bari bavanze icyo gihe na XFR itari yaba FDLR. Nirwo rugamba barwanye. RCD kuva 98 kugeza mu 2000 FDLR zaba yo yari ihanganye cyane cyane n'abamayimayi na XFR icyo gihe na aba FARC icyo gihe itari yaba FARDC yitwaga FARC. Alors CNDP nayo yaje guhangana cyane cyane na FARDC, ariko abantu yahanganye nabo cyane ni umutwe witwa PARECO. Tuzagira wenda igihe cyo gusobanura PARECO yavutse na yite, byaje bite, n'imitwe y'abamayimayi na FARDC. Alors M23 ya mbere yo yaje ihangana na FARDC, ihangana na FIB wa mutwe special wari wararimwe na n'intuza na resolution ya Conseil de sécurité, ihangana na MONUSCO. M23 mbere itangira ubu hari amaze kuba nibura ibikundi bisaga 200 amagroupe armé yose entre guillemets vuga ko bari gukora nationalisme, ariko des fois bakarwana na FARDC, rimwe bakiyunga bakagira bate. Ikindi cyatumye M23 ya mbere itaragize imbaraga cyane nuko ku rwego rwa politike ibihugu byo mu karere yaba ibya EAC n'ibya SADC ntago byumvaga réellement cause M23 ya mbere irwanira, ntabwo habaye kuyumva neza bitandukanye nuko ubu ngubu yumvikanye. Kandi ya mbere SADC yo yarayirwanije yose yivuye imbere, nubwo EAC itayirwanije militairement, ariko hari ibihugu bimwe byo muri EAC byarwanije M23 ya mbere, akaba ari byo byatumye ikoze yayo itarigeze yumvikana kugira ngo ibone igisubizo. Alors M23 rero yatangiye 2021, ariko kubohora neza kuko twabivuze ntangira byatangiye mu kwezi kwa gatandatu, ariho Bunagana yabaye libere definitivement kugeza ubu ngubu ariho yatangiriye. Nubwo yagize abo hangana nabo benshi cyane, tufata FARDC, ingabo z'u Burundi, ingabo za DRC ziremwe na Tanzania, Afrika y'Epfo na Malawi, aba mercenaires bacanshuro bazalendo. Noneho hangaha bari bageze ku magroupe ibihumbi, bageze ku magroupe 300 na FDLR noneho zose iramitwe yose mbabwiye hamwe yari ibarirwa ku makuru dufite hafi ku 17,000. Alors ariko ku rwego rwa politique M23 y'ubu ngubu yagize diplomasi ikomeye cyane ku buryo ku bihugu Afrika ubu ngubu bigeze ari kuri 54, nibura ibihugu 40 byose byaje kumva ikibazo M23 irwanira, koze yarumvikanye. Hanyuma n'ibihugu by'i Burayi, yaba na Amerika, yaba Faransa, yaba Canada, yaba n'Ababiligi, yaba niki, noneho ubu niho bumvise neza les causes profondes za M23 rwanira, ariyo mpamvu mwumvaga ama resolution yose yagiye afatwa nangwa za declaration z'Ababiligi, z'Abafaransa, iki yose babwiraga leta ya Kinshasa ati igisubizo ni ibiganiro, ntabwo ari ukurwana. Bitandukanye na 2013 aho ibihugu byose alinanimite byumvikanye ko bagombye guhagurukira M23 bakayirwanya ku rwego rwa gisirikari, ariko ubu ngubu byarahindutse. Bose n'abatayemera bose bahamagariraga Kinshasa ati ibiganiro aribyo byagiye kuvamo Rwanda, bivamo Nairobi nkuko twabisobanuye mu biganiro byatambutse. None ubu hakaba haje Doha na Washington, bose bavuga ko
M23 igomba kuganira na leta ya Kinshasa bitandukanye na M23 uko yahizwe muri 2013. Iyi mitwe rero ya FDLR mbabwiye bari bafite nibura hedikota zigera kuri 40 muri Rucuru, Nyiragongo nkuko twabivuza hano badeployinze, yaba Masisi, yaba muri Walikale, yaba muri Sud Kivu, nibura hedikota zizwi zikomeye 40. Kuri izi hedikota rero 40 ibaze ko M23 yagize urugamba rukomeye cyane rutandukanye n'iriya groupe ya mbere za FDL, za RCD, CNDP ya mbere, M23, CNDP na M23 bitandukanye, kuko nibwo bwa mbere habaye revolution ije gukemura ikibazo cy'umutekano muke, guhangana n'imitwe yitwaje intwaro kugira ngo iyikureho mu karere. Nibwo bwa mbere M23 y'ubu ngubu niyo ikoze icyo gikorwa kugira ngo gusenya ibi bigo byose bya gisirikare hari ahantu hose muri aya magroupement hose nababwiye, yaba muri parike ya Virunga no muri amagroupement yaba Masisi, yaba Rucuru, yaba muri Sud Kivu. Nibwo bwa mbere nongeye mbisubiyemo habaye mouvement ihangana n'iyi mitwe village par village. Kubu ngubu bavuye Bunagana baramanuka i Rucuru, baragenda za Buturande, baragenda hariya Kiwanja, bafashe inzira ya Ishasha, Igisharu bararwanye, Nyamirima bararwanye, Ishasha bararwanye, Nyakakoma bararwanye, ari inzira yo kumanuka ujya Rwindi, bageze Mabenga bararwanye, Intuza Igatanda bararwanye, Irwindi bararwanye, Ibicumbi, Kanyabayonga bararwana, Kayina bararwana, Kirumba bararwana, Matembe bararwana, geze Matembe bamwe barakase bajya hitwa Kikuvo bararwana, Rubange bararwana, barahava bajya Limbongo bararwana, Mambasa bararwana, Ndoluma, Kipese, Kitsumbiro, za Bingi, za Luofu, za Kanune, za Buleusa, Kilambo, ubwo niko abandi bari kuza, za Ntuza zikatanda, Ikibirizi, Ikirima, Igishishe bararwana, za Gatwe, Ikikuku, Gatobo, Nyanzale, Kalembe, Mweso, abandi baragenda za Peti, za Bibwe, za Gahira, ya Gicanga, Kabaragasha, hariya za Ntuza za Isake, ngira ngo mwese murabiziho byari tsibaniro rikomeye cyane byamaze n'igihe, Sake, Gatare, Masisi Centre, ahitwa za Busihe, zitwa za Misego, za Nyabyondo, za Ntuza za Mungazi, Ikibua, hatugeze muri Walikale, za Mpofi, za Mutakato, Walikale Centre. Donc bagendaga barwana village par village bitandukanye nuko urugamba rwa AFDL rwabaye, uko nabivuze, bitandukanye nuko urugamba rwa RCD. Ko RCD bo baratangaje gusa ati parti ya Est ivuye kuri Kinshasa, nta mirwano yigeze iba ahantu hose babwiye, kandi aya materitoire na hantu hatuwe kandi hegeranye, byabaga oblige ko barwana buri chaque centre, ku buryo imirwano yashobora gufata n'icyumweru, ibyumweru bibiri. Ngira ngo muribuka Kanyabayonga ho n'ukwezi kwararangiye urugamba rwarabaye urugamba, kuko yari veru ikomeye cyane. Muribuka Sake kuntu yazingiwe amezi n'amezi muri strategie kugira ngo habonekemo zero mort. Ariyo mpamvu mumva ko urugamba dega zayo zabaye nke cyane, nuko byatinze, ariko strategiquement les dégâts collatéraux zabaye nke, nta baturage baguye muri mirwano, kandi
byari ngombwa ko izi village zose aya malokalite yose yari deteni nari amagroupe yose nababwiye yaba y'amafaction yose ya FDLR yaba faction z'abazalendo yaba faction z'amandi magroupe étranger zose zihari bari rwanaga nazo udashizeho FARDC udashizeho bantuza ba mercenaires uko nabibabwiye chaque village hariya za Rumangabo za Kabaya Kibumba muri ku rugamba rwa Kibumba ukuntu rwatinze Kibumba ya mbere Kibumba ya kabiri Kibumba ya gatatu Mushaki ya mbere Mushaki ya kabiri Mushaki ya gatatu Ngungu ya mbere Ngungu ya kabiri Ngungu ya gatatu twavuga ko M23 yahuye na ibitero bitari byaboneka mu aka karere k'iburasirazuba bwa Kongo. Alors nyuma yaho rero ubwo binjiye muri Sud Kivu Goma yongera ngo mwese murabizi ukuntu byagenze urugamba rwatangiye kuva tariki 23 kugeza 20 kugeza kuri 30 urumva ko di 24 jusqu'au 30 bari kurwana isasu kurindi urumva ntago byari byoroshye rero ariko nyuma yuko bava nyine za Shasha za Burenga za Minova ubwo baramanutse abandi bajya za Rumbishi Kamatare Ingungu twahavuze za Kinyezire barazamuka za Mukwija Nyabibwe mu kwezi kwa kabiri ngirango nibwo bari bahageze ku matariki ane ngirango nangwa tariki 5 z'uyu mwaka barazamuka abandi bajya Nyamukubi sije niba ntibagiwe Nyamukubi niho naho le même jour barwanye Nyamukubi abandi bari kurwana Ihusi nyuma y'imisi 3 abandi bajya Kalehe mu entre les 11 nangwa les 12 z'ukwezi kwa kabiri abandi bajya baravansinga Ikaseke abandi bajya Katana abandi baba bahingutse Kavumu tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri urumva ko ntabwo byari byoroshye cyane ngira abantu baravuga ati biratinze c'était pas facile aha turi kuhavuga mu magambo ngenda hazi ukuntu hareshya ntabwo ari kuva ngo uvuye Katana ngo ugiye Kavumu mu rugendo rw'uvuye mu Birere ukajya Virunga no misozi wambuka imigezi kandi uhura naduyi ategambushi uzigwamo uzivamo ugirute nuko tariki 16 baba bageze i Bukavu mu mujyi nyuma y'imisi ngahe 20 babageze Walungu ubwo abandi nibwo bari Nyangezi abandi bamanuka Kamanyola abandi barakomeza kuva Walungu bajya hitwa za Mufwa abandi bajya Kalama nibwo bamanutse abandi bajya Sange ubu ngubu bakaba bari mu misozi izungurutse Uvira kuri front ya Nord abandi bakaba bazungurutse Lubero centre kuri front ya Este za Mweso kumanuka za Kalembe donc urumva na ahantu hanini cyane barwanye umunsi ku wundi kandi mutibagiwe ko habayemo transition igihe ntuza ingabo za yasezaje imirwano yabaye nk'ihagaze baba oblige kuva no mu birindiro byabo barabireka yasira bisigarana bongera bakora urundi rugamba kugira ngo bongere babirekipere kuko yasi maze kugenda FARDC na bo bafatanya bose bahise babisubira mu birindiro bari barimo yasi yaririmo baba oblige tena kongera kurwana ariyo mpamvu rero mumva ko iyi myaka 3 ntabwo ari ukuvuga ngo barananiwe ahubwo habayemo ibintu bitigeze biba muri zira revolution zindi nababwiye ubu rero kuri zaka nababwiye hafi 40 zose ubu zikaba zimaze gusenyuka nk'ubu muri parike ya Virunga ntabwo tena wasangamo hedikota za FDLR yariyo yose yari muri Sud Lubero nta hedikota zikihari ubu basigaye ari FDLR iri isole
ariko kumva ko hedikota yabo nk'ukuntu zari Kirama za Kinyamuyaga hariya muri parike ukuntu nagiye mbabwira hari ahantu hose iriya Walikale Est yose na za Sud Kivu hose, ubu ibigo byose byari byubatswe bya FDLR byarasenyutse bya gisirikari, ubu ngubu bakaba ari bakaba ari kurwana en solitaire, sinzi mu kinyarwanda uko twabivuga, ariko nta bigo bafite nk'uko byari biri imbere. Urumva rero nuko uru rugamba rwagiye rumanuka ruzamuka rwicara ruryama, voilà. Ntabazi rero uriya muhanda uvuye Bukavu kugira ngo ugere Uvira, muzi ko ari umuhanda ugoye cyane, kandi ni umuhanda urimo heavy group byinshi cyane, birimo bya Raya Mutomboki, hariyo za Mayimayi Nyakiriba, hariyo bita EPLC ifite dikota zayo hariya za ntuza za Nyangezi nayitwa za Kandekere, hari Mayimayi bita nani Yakutumba, Yakutumba ifite ikontrola uyu muhanda wose kuva aho birukanye bavuye yaraje gutanga support muri Nord Kivu. Donc bose baragiye birunda muri uriya muhanda nyine wa Bukavu ugana Uvira. Ubu ngubu akaba ari bo bamaze iminsi bari guhangana na FARDC, bayirega ko bidashoboye akazi ariko ntago byari byoroheye AFCM 23 kugira ngo igende yihuta idakoze nettoyage, kuko urebye neza basa nkaho bafite objectif yo kugira ngo uru rugamba aba ari rwo ruba urwanyuma rushobora gutsinsura amagroupe arme yose, nkuko nababwiye ukuntu yatangiye muri za 60 ari ba Mayimayi Simba, kugeza n'ubu ngubu amagroupe yatangiye ari nka 3, ubu ngubu akaba ari muri amagroupe asaga 300. Ngira ngo tuzafata umwanya wo kubasobanurira groupe imwe abayiyobora, ingabo zifite, intwaro zifite, na hedikota zayo aho zigiye kuba. Iyo mitwe 300 dufite liste yayo n'abayobozi bayo n'ibikoresho byayo mbere yuko babavanga ngo babe bazalendo, ariko nubwo ari bazalendo barakera. Nk'ubu APCLS iracyafite hedikota zayo n'ubuyobozi bwayo, ntuza NDC Renove ya Guido iracyafite hedikota zayo n'intuza n'abayobozi bayo, za FPPAP même chose, za IPLC, za FPP PIC, hariyo bita MMC, hariyo bita CMC ya ntuza ya Domi yayogoje hariya za Birambizo, kayogoza kira gice cyose cya Bwito n'igice cya ntuza cya Masisi. Alors yitwa za Mayimayi Maradona baracyafite nabo idikota zabo n'ubuyobozi bwabo, bita ba Mayimayi Like ya Bidi, zitwa za Mayimayi Yira, bose babitaho ni bazalendo, ariko ntabwo groupe zabo zigeze zisenyuka, ziracyafite administration, ibikoresho ahubwo ubu byariyongeye kuko leta yabahaye none ibikoresho bizakongera ku byo bari bafite, bari barahawe na za leta za kera, n'ibindi bagiye bashugurika kuko bafite amayinite de production, batwika amakara, bahinga urumogi, bacuruza kuri FARDC, ko FARDC urumogi ikoresha bo barutanga nka ration, bajya barugura kuri amagroupe arme nka APCLS ifite amaplantation menshi cyane ihinga urumogi, na gira ntuza NDC Renove nayo ihinga urumogi rwice aba FDLR muri parike hose bari bafitemo imirima myinshi y'urumogi, bakuyemo amafaranga menshi, ari rwo bakoreshaga FARDC ikabaha amasasu nabo bakabaha urumogi nangwa imbunda bityo.
alors ngibi bisobanuro ababwira byatumye uru rugamba rugenda buhoro buhoro. Abavuga ko rwatinze, ntabwo rwatinze pururie nangwa rwatinze par rapport à quoi aussi twabyibazaho. Kandi ibi byose no kugira ngo amahoro aboneke. Ngira ngo abari Goma ubu ngubu Goma iratuje. Hari bamwe kumva ngo umuntu yapfuye nangwa umuntu yarashwe, on déplore ça, ariko na Washington abantu bararaswa, Paris abantu bararaswa, Bruxelles ejo bisha abantu babiri n'imbunda. Ntabwo wavuga ngo kubera Bruxelles barasha abantu n'imbunda ati Bruxelles ntabwo igendwa. Izo sont des dégâts ziboneka mu mijyi ikomeye cyane nko muri Amerika, ntabwo bashobora kwirirwa ubwo hatarashwe umuntu. Ariko ubu ngubu ngira ngo twashimira ingabo za FCM 23 akazi zimaze gukora mu mujyi wa Goma. Ni umujyi utari woroshye cyane kugira ngo urindwe, ariko ubu ngubu ko FARDC n'ingabo z'abarundi bari barabinaniwe, ariko ubu ngubu quand même on peut dire que Goma irimo umutekano. Ubu ngubu ushobora kuva Bukavu yo vraiment c'est clean. Twabonye twese amavideo yabaye publié n'abaturage berekana ko Biyenga eza Biyenga na kati ya Beke umutekano hari, kandi bikaba byerekana ko hari un signe qui prometteur yerekana ko akarere kagiye kugira umutekano uhamye. Ngaya rero kuba tubajije iki kibazo, impamvu urugamba rwagiye rugenda step by step, n'izi mbogamizi zari zihari ariko ziri kugenda zikemuka. Tunashimira n'inzego za politiki ziri kugenda mu biganiro, baganira n'abapartenere hirya no hino muri cadre kuzana amahoro. Icyo umuturage akeneye, yacuruza amakara, yacuruza indagara, yacuruza ibirayi, yacuruza ibishyimbo, yakorora inka, yacuruza amata, icyo akeneye ni umutekano. Umutekano niwo ukeneye, kuko nta mutekano nta activité n'imwe ishobora gukorwa iyo ari yo yose. Murakoze rero kuba mwakurikiye iyi explication par rapport y'urugamba ukuntu rwatangiye Bunagana naho rugeze ubu ngubu, za Uvira, haba za Lubero nangwa muri Walikale. Imbogamizi zahabaye bira bikundi byose bya FDLR ko twabibasobanuriye naho bya bideployinze. Itandukaniro ry'urugamba rwa 2013 n'urugamba rwa 2023 sur le plan politique byose twabisobanuye. Twizere ko ibibazo byanyu turabitegereje, nibyo bituma tumenya icyo twababwira twabasobanurira. Kandi kubabajije iki kibazo mwakoze cyane, twizere ko n'abandi bakiboneyemo igisubizo. Tunabashimira ku mudutera inkunga, muduha comment zanyu, musharinga ibi biganiro kugira ngo abantu babe edifiye, bamenye icyabaye. Kuko abantu izo tendance kumva ngo urugamba ngo n'amabuye y'agaciro ngo niyo barwanira, batazi yaduye ruhari ukuntu ameze n'amadega yakoze. Abaturage baguye hariya kuva za 60, intambara za Kanyarwanda, intambara za Magrivi, intambara za Bangirima zamaze abantu, abamasakre y'abasirikari ba Mobutu bexefaze bagiye bakora abapara, abadespe, za Sarma, biza kuza kuri fake ifatanije nayo na bindi bikundi za Pareko. Ngira ngo nzabahereza nangwa muzanyibutsa abakurikira kugira ngo babwire byagiye imitwe yagiye byarana ite kugira ngo bive ku mitwe 3 yari hari kera kugira ngo bibe 300. Byaciye mu zihe nzira, kandi ni bande babigizemo uruhari, zaba za leta yaba n'amahanga. N'amahanga yabigizemo uruhari, ariko twizere ko uru rugamba ari urwanyuma rugomba kuzana amahoro hariya, hakaba inadministration itazongera kuba corrompi, inadministration itazongera kugira ivangura ry'amoko.
kuko ntawatoranije kugira ngo avuke ari ubwoko runaka, ntawatoranije kugira ngo avuke afite izuru rirerire nangwa rigufi, ntawavutse avuze ati avukire aba mukene nangwa undi abumukire. Umuntu yagiye yisanga uko biri, gira ngo hagomba kuba kurwanya ibyo bintu no kurwanya izo leta zifata abaturage bamwe ikabita ko atari abaturage bayo, ikabashumiriza abandi. Kugira ngo ababaye za 1993 mwabonye ukuntu habaye ibintu by'urukozasoni. Ubu ngubu twese turwanya kugira ngo bitazongera kuba mu karere. Murakoze cyane rero, turabashimye kuba mwaduteze amatwi, kugira ngo tubategurira indi nimero muzakurikira mu minsi ikurikira. Murakoze cyane, Mungu awabariki, Nzambe apambola bino na lingi bino makasi. Merci, bye.